nastavljamo pješke. Evo, to je tamo gdje se zaledi pa bude klizalište. Ovo je džins, prodavnica džins. Šta je ovo, Skandik? Hotel. Hotel. Šta je dole? Ideš na Liseberg, na Tornju. Dole ideš prema... Šolda. Ja hoću ovdje, ne znam, ja hoću da... Kuda ja hoću? Udarit će me auto. Pogledam. Džinsa. Opet neka javna garaža. Picasso, restoran i bar. Šta će ovaj kontejner na sedlu? A? Sigurno će nešto praviti jer su pravili festivala. Šta je ovo rock bar? Rock bar, ne? Neki bar. Viš nismo išli na večer mi kakav noćni život. Da vidimo kako je tada. Sad je nedelja, vjerovatno idu na posao. Ne izlazi. Maraju da nema pijače. Sad izlazimo na Aveniju. Tamo ravno je nešto. Naselje Johanneberg. Johanneberg. A lijevo je nastavak Avenije koji ide do Poseidona. Ćemo ići tamo? Da konačno dođem do Poseidona pa da vidim gdje sam. Tamo su neke prodavnice. Ovdje je hotel. Rubi. Da, Rubi je hotel. Sanjao ga i H&M i McDonald's, sve jedno za drugo. Smo mi kako prošli autom ovdje, nismo? Ne ide se. Možeš sam jedan dio, zašto